Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengio mutumia wa Pastor Ben kana muthe Kiengei uwikaine ta Joyce Ngaru no ria akimunanagia akimwita Joy no thutha wao gutanahirwo na kana kao kana gaka iritu riu ni akoretwo akimwita Mama June iguru ria Mama Asa na Joy riu ni athingithitie nenda thutha wake gukorwo akionekana acokereirie nenda-ini na murumo munene muno meri menini tu thutha wake gutanahirwo na kana mugaru na hau kabereta mutugo wake. Mama June onekanaga ti mundu wa nenda muno na akaga gukorwo akiaria na kana kurekereria any update thiini wa nenda ciake, tukiona tu muthuri wake Pastor Ben nowe uragikoragwo akiaria na kumwaririria through kwitukira nenda ciake haria in one time agagikorwo akimutagiriria makwaria maundu megie family, kanitha ona kana gukungwira birthday yake na maundu megie foundation yao. Na riu shock to many, Joy is back to her own social media pages haria agikoretwo agicanjamura iroreria nenda ciake through kwitukira tuthenema na video iria akoretwo akirekereria na iria ngukuonia muthiini wa video ino haria Mama Asa ni akoretwo agika challenge imwe mwaki akiuga glory ya God ni muthakaritie na gutiga andu aria mesiragia wahonoka ni wahunyuka Megegeire. Mashabiki make magitugo macanjamukite to see how funny Mama June can be, kuona akoretwo akionekana na she has been portraying image yake ya mwena umwe tuta maito wa kanitha kuria kwa JCM na furthermore a very mature woman, mutumia wa pastor. Riu ni agegetia andu thutha wake gukorwo akirekereria to video in a very comic way, agitiga shabiki uyu wake agegete muno ati he huyu ni wewe, agatheka na kuga ala kumbe there is a side of you we don't know, looking beautiful. Mama June agicokereria na updates ya mwanya hamwe na gucokeria andu aria marakionekana ta mamucogothete na makamuhoera uru, akiuga andu aria makoretwo makimuria thiri ciake cia gwitiria hugo cia Saitani thiri ciake niki, akiuga thiri ni kiugo kia Ngai, akina along a popular gospel song andu na Kenya makimwamukira nenda-ini na njira ya mwanya haria aragikorwo akionania riu ni athiete gym to exercise kidogo niguo akorwo akiburn baby fat as she prepare gucoka na kwamukirwo kanitha-ini JCM, tukimwira welcome back guku mitambo-ini ya ukinyaniria Kikuyu Daily News. Subscribe kama ulidhani nitaokoka niparare. Look at me. I look at me. This is called the glory of God. God is glowing me.